layer only cinnamon. Ovaj bude podignut zbog žrtava tsunamija koje su ovde se desile kada je strašan talas pogodio ovaj deo ostrva, to je cijelu ovu stranu. Dakle, odande je došao talas i pogodio je i prugu i sve živo. Ljudi su pokušali da se spasu tako što su ušli u voz, ali nažalost većina njih je poginula. Sad ćemo ići do muzeja tsunamija, tako da... I kao i svuda, znanje je moć. Dakle, u slučaju da osetite bilo kakav potres na plaži, bežite od bilo koje vode, jer se nikad ne zna što može se desiti. Oni su postavili ove senzore koji bi trebali da upozore na tsunami ili ciklon, ali ipak ako osetite neki potres ili nešto slično, uvek treba bežati što dalje od vode. Nikako ići ka vodi. Znanje je moć i znanje može da vam spasi život. Dakle, ovdje piše da je otac čoveka koji ovo sada trenutno vodi umro 2000. godine, on je otvorio ovo mesto. Nakon toga je nažalost i njegova majka umrla tokom tsunamija, sestre su mu umrle i njihova deca takođe. I na kraju su ostali samo on i njegov brat koji su inače radili u Kolombu, koji su se kasnije vratili ovdje na ovo mesto i sada drže ovo sirotište, to jest uzgajalište za kornjače. Tako da se oni zahvaljuju turistima koji dolaze ovde i podržavaju ovaj projekat, jer ulaznica je stvarno simbolična, plaća se 500 rupija, može ko hoće naravno da ostavi i donaciju. Od 7 kornjača koje postoje na svijetu, ovdje postoje čak 5. Tamo vidimo, na ovo smo vidjeli mesto gdje oni polažu jaja, to je gdje ljudi stavljaju ta jaja kako bi se ona izlegla. Ono što ljudi koji rade ovdje, volonteri i ostali rade, to je da oni odlaze na razne pijace i otkupljaju kornjačine jaja, zato što ih razni ljudi odnose na pijace i prodaju, da bi prodali ljudima koji misle da će zbog kornjačinih jaja da žive duže, međutim to naravno da nije tačno. Tako da ovi ljudi odlaze na pijace, otkupljaju ih po 4-5 puta većoj cijeni, donose ih ovdje, kada se kornjače izlebu, naravno puštaju se u more. Ovdje imamo kornjačice koje su stare, bukvalno jedan dan, nekoliko dana i tako dalje. Imamo jednu albinu kornjačicu koja nije baš sposobna da živi u divljini i postoje, to je u okeanu, i ovdje imamo nekoliko kornjača koje su povređene što od propelera motora, što od napada ajkula i slično, tako da ih oni dovedu ovdje. Polako ih vraćaju u normalu, naravno izleče ih prvo, onda im povećavaju nivo vode i nakon toga ih naravno vraćaju u more i one nastavljaju svoj život tamo gdje su stvarno mogu da žive 100-200 godina. Tako da, eto, ovo je baš lepa priča, nije zoološki vrt, dakle ovdje kornjače ne smijete dirati, možete da dođete ako želite da volontirate i to je to.
Ovo mesto također služi za edukaciju ljudi, dakle ne bi nikako trebali nabaciti plastiku i slične otpadke u prirodu, zato što ovdje postoje slike kornjača koje su umrle zato što su plastičnu kesu i tako dalje, tako da... Ja sam znao da je ova kornjača zbog nečega posebna, to jest po nečemu posebna, ovo je albino kornjača. Inače zelena kornjača, ali albino, 1 u milion se rađa ovakva. Dešava se često da su slepe, da se rađaju sa crvenim očima, međutim to nije slučaj kod ove, ova vidi i po meni najlepša kornjača, možda baš zato što je drugačija i 1 u milion. The man is get down like away, go. Come up like away. That's not easy work, very hard work. Bezbednost na radu. Veoma. Odlično nivou. Evo, After we change every 2 hours. Svaka 2 sata se smenjuju. Find sometime good stone, sometime no. Okay, this time we show them. We take up, we see the stone. Check. Come everybody. Sada on proverava. See the blue. For blue, see the blue. All blue, blue. Good blue, if any happening. Blue, white, see all good quality. That's a white. So all better stones. You can see the hand, good luck stone. It's blue mode stone. So all color blue. See the 2 sides. Blue. If we go to the factory, this color, okay, up, take the blue. Blue. Sad ćemo da vidimo malo Šrilanku sa reke. Idemo jednom vožnji čamcem, idemo da vidimo jedan hram, ićemo da vidimo kako oni gaje, obrađuju i ostalo cimet, idemo na fish spa i bit će ovo dosta interesantno. Reka. Naš brod. Sećate onog mog spa kad sam svodio na Tajland. Ovaj je 5 puta zanimljiviji. Znači različite vrste, veličine riba i onda birate sami. I nećete verati, ove najveće su u stvari najnežnije. A one male su đubrat. Ove su cool.
How much is coconut? Coconut 100. Yeah, 100. Stop. 500. This layer only cinnamon. In your country, how you say it for the cinnamon? Cimer. Cinnamon. Ovo su Budini roditelji, oni su bili iz kraljevske porodice, što se vidi, vidite kako su pokićeni. Odmah ovako, oni gledaju u Budu. Kažu da ovdje ima preko 80 statua Bude. Pravo si mi ovo mjesto. Dođeš, uzmeš šta hoćeš, sedneš u svojoj kući, tamo neka baka ti spremi hranu. Došli smo kod omiljene bake, ovdje smo jeli nebrojen broj puta. Ali u stvari ona nije baka, ona je trudnica, ali ono cijela porodica radi. A njena mama je baka, koju mi zovemo baku Taponić iz Tajlanda. Nismo jeli kolač. Ne, nismo jeli kolač, da, to bismo možda mogli da probamo. Inače šta smo provalili smo da ovaj roti koji mi ovdje jedemo je jako sličan palačinkama koje smo jeli na Tajlandu. Sjećate se onih palačinke onako četvrtastih, pa što baci puno nekog putera, ne znam nija, ulje, nekoliko vrsta, jeli smo slatku verziju. Ovdje smo probali slično to, kao slatku verziju ovog rotija, koji je skoro pa isti kao ono. Malo je deblje testo, ali vidim da ga isto prave, onako bacaju sa puno ulja. Tako da mislim da tu ima neke veze, da je to dosta povezano. Da li su oni odavde odneli na Tajland ili obrnuto, ali definitivno ima neke veze. Ono što je jako interesantno ovdje, to je što ne možeš baš svuda popiješ pivo. Nema ovdje svuda piva, jednostavno neki fast foodovi restorani jednostavno ne drže alkohol. Ali ti zato niko ne brani da ti nađeš negdje pivo, kupiš, doneseš tu gdje hoćeš da jedeš, oni ti daju šolje kao ima iza nas sada. I bude sve okej. To još nisam vidio nigdje, a stvarno nisam vidio nigdje da to nešto tako radi. Ćemo mi da radimo nešto danas? Hoćemo. Malo, imam još jedan kopus, još kilo i po banana. I uspjeli smo da dođemo do ove ljuljaške, treći pokušaj bukvalno. Još smo imali takav fail, znači haos jedan, ali sad smo uspjeli, imamo mnogo dobre fotke i mnogo smo srećni. Poenta je bila da se presvučemo i da se fotkamo ovdje, ovo je neka nedođija, dakle nema žive duše, ovo je neko selo njihovo, ali samo ovdje ima ovako kriva palma. Ljudi, vi ne možete veriti koliko smo mi srećni što imamo ovu sliku. Znači, toliko smo je ono, sada ode da kupi kokos i posle toga nastavljamo dalje. Danas idemo na još 2 mesta.
idemo na prugu i posle toga treba da odemo do jednog kafića, da slikamo na nekim ljuljaškama što smo vidjeli i to nam je mnogo dobro. I posle toga se pakujemo u 7 sati, napuštamo sobe i onda idemo za Dubaj i posle toga smo u Beogradu. Boga mi bila ovo interesantna avantura, imali smo lepo vreme, prelepe zalaske sunca i danas ćemo još imati jedan, znači bit će onako na granici, ali sačekat ćemo ga pošto krećemo u pola 8 iz hotela, tako da bilo nam je lepo, stvarno, lepo smo pocrnili i sad se vraćamo u Srbiju da se vratimo u realnost, ali imamo još jedan dan, tako da vidjet ćete gdje ćemo još sve ići. Vidite što nam je napravila baka Miša. Majke mi hit. Hit stvarno. Svaka čast, vidi. Stavi malo na sunce, pošto se slabo vidi. Ekstra. Je hladan? Pa onako, prilično. Strava. Svaka čast, ajde slikamo neko. Ajde. Završili smo slikanje na pruzi, sad idemo da jedemo. Hteli smo ribu, ali pošto smo sinoć jeli ribu, hajde sad, pošto su se sad tu mnogo svidjele nudle kod te žene što nas hrani ovih dana. Tako da ćemo sada ići kod nje ponovo da ručamo i posle toga treba da odemo do jednog kafića koji nam se baš svidio zato što ima ljuljaške, a mi znate da volimo da naćemo ljuljaške uvijek. I u principu posle toga se vraćamo ovde da se dopakujemo. Bićemo na plaži, sada je to već dosta, ali imamo puno posla, tako da ne verujem da ćemo da radimo ništa jer moramo da završimo video. Ne redam. Možeš to i ti. Da, uzeli smo sobu do kraja dana, do 12 treba da napustimo sobu, ali nama nekako bilo lakše i logičnije da uzemo sobu do 7 uveče, doplatili smo $15 za to i da možemo se stušćemo, spremimo i onda malo proteglimo noge možda na krevetu i nešto krenemo, tako da... Ovo je ofis, ovdje ima najbolji net. Inače je baš mnogo dobra lokacija hotela zato što nije bučno, ovo sad izlazimo na ulicu i sad... I ono što je stvarno super ovdje u ovom restoranu je što njima svaki dan stiže sveža roba. Dakle, oni to tamo stavljaju i mi svaki put dođemo, evo sad nosi, svaki dan im stiže sveža roba. To je namirnica. Sve nešto palo na pamet da ispričam, ali nema veze uopšte ni sa hranom, nisi čim sam video, bojim se da ću zaboraviti kažem u videu. Ovdje ćete vidjeti najviše žene sa čisto crnom kosom. Rijetko ćete vidjeti da je neko ofarban, zato su plavuši ovdje jako, ajde kažemo, atraktivni. Češće se ovdje farbaju muškarci. Pokušaj da izvuku neku plavu boju, dobiju nešto riđe i vidjet ćete ih onako da recimo ovaj deo napred, ovako ovaj deo što se diže ovako gori, da taj deo bude onako nešto žuto, riđe, nešto potpuno bez veze, da ćete retko vidjeti da se neka žena farba. Zato se ti malo toliko interesantno ovdje. Znači oni u prilike ne mogu da veruju kako tebi, to jest našim ženama, jako dobro hvata boja. Baš interesantno, muškarci su im kao neki paunovi, prilike. Evo sad je ovaj prošli posle se sebi, nema veze s hranom. Aha. Ovo je aloja smak, inače je slatko. Užasno je slatko i uopšte nije lepo, bar meni ne znam. Ja mislim da su oni u stvari tu gustinu postigli šećerom. Koliko je slatko da ono... Kako ću ja bez nudli? Sad gledam ove nudle, kako ću ja bez ovih nudli, ja ne znam.
Seli smo ovdje da popijemo piće i da se slikamo. Ja kažem da mogu da platim pošto žurimo. Ono pozvano kao, later! Ne znam kad ćemo da platimo, kafu smo čekali 20 minuta. Ali pogled je... ludilo. Da imamo gospodina Stalka. Da. Koji nas stalkuje. Boga mi ovdje nešto najlepše. Toliko duva lepo vetar. Mi smo kao trebali da idemo da se dopakujemo i da se kupamo malo, ali nešto mi se ne da. Ne da mi se stvarno uopšte. Da iskoristimo maks. Imamo i više fotke nego što nam je potrebno, generalno. Da. Ali danas je lep dan, tako da... Ali i poslednji sud ćemo dati tek u videu koji snimamo kad stignemo u Srbiju, verovatno. Ako ne stignemo ovde, ništa vam nećemo reći sad u ovim videima. Da li je bolje, nije bolje, da li je dobro, nije dobro. I tamo se sprema neko venčanje. Neko će da se venča na plaži. Danas ima jako puno sreće zato što je baš lep dan. Tako da, osim što će mlada da se skuva, bit će im vrh slike. Imaju i ovaj put od ovih ružnih latica sve do kraja. Hit. Ako neko želi da se venča na Šrilanci, to je moguće. Evo, iza mene su postavili upravo jedan scenario za venčanje. Tu će sada uskoro da se održi venčanje, dakle ružne latice, nekoliko stolica, palme, šta vam više treba. Dakle, u principu raj. Mogli bismo mi da obnovimo zavete. Što da ne? To bi bilo baš zanimljivo, pogotovo na nekoj ovakvoj lokaciji, pošto je ovo stvarno današnji dan ljudi. Ovo je... mislim da nam nije bilo lepo kao svih ovih dana kao i posljednji dan. Dakle, par najbližih ljudi, kumovi i u principu to je to. Tako to izgleda kada hoćete da se venčate na ovim dalekim destinacijama. Može biti interesantno, što da ne. I vrlo je, mogu reći, komforno, s obzirom da povedete par najbližih ljudi. Posle toga napravite neku žurku kod kuće i vrh. Ovi će, boga mi, da se nauživaju, s obzirom da će imati fenomenalne fotke, pogotovo sa ovim palmama koji su u obliku srca. Sada kad oni se povuku, ja ću da vam malo islikam to ako bude mogla prići. Šta radiš sada? Povuči dunšu. Kineš. It's 30 minutes. Weather en route is fine as well as in Belgrade. Just before the descent into Belgrade, I'll get back to you with the latest weather and time of arrival. For now, it's back.